Lama samu beto banda lukutukuno ya suka yai na kumbo ya Yesu Christo. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Amen. Amen. Bekeyimbila nzimbo ya 10 na recueil ya kintwadi. Bamitwai si bendi yimbisa beto nzimbo yai. Onzambi mpungu butu indulanga maganga ukunusilanga Tumwelipo ukutubatilanga ukutubana itubindila okumubika twakuzitika usabila uketika okumubika twakuzitika usabila uketika Betike kusambila kembo na masika na ngeye nzambi ya moyo mvangi ya bilekwa nyoso inakina kureklame adoration zambi ya moyo betimetonda nge na nzimbo yetime kuyimbidila nge gefana kuzangu kwa samutekele nzambi ya mbote nzambi ya ngolo matondo petata nzambi na kutanga betu na kati ya babantu ya moyo betu mepesa ngebe mbongo menulu zolo yange tata nzambi lemvo yange betu metambula na kuvana moyo sikwa tikwiza bwabana ebeto na kilokola ya nzambi ya moyo fulusa inzo yai inzo ya longo ya fuluswa na lulendo yange tata nzambi samu bangimbu dulu inabeteke pesa nge
ya pesa nkembo na masika banzila beto tatamana kuvana beto mbatu kuna tsukunu na kilokula yayi yala bangibudulu tusambulu mambo ya nzambi ningepona kuzonza na kati na beto samo inabetike kutambula mambo ya nzambi beto vana babantu ya moyo nina yawe tata nzambi betuke kukotela na dizulu kwiza kuisana na kati na beto kuzonza bisela ngemevanda kudimba ndinga yange banzila mpeba ina mezwave ntangu ya kumoka sana nange tata nzambi samuna bimbevo bakina kukua muswa banzila nanyakisa bao sababu bayangala na mutindo beto kitwadi beto nyonso beto zona salisi na nkumu yange ina kele nzambi ya longo na nkumu ya Yesu amen amen dibundu ya tata nzambi ya beno heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu bayangi mena ye bavelele mutima kadi si bamona nzambi nina mambo yayi betuke kuzodiza beno ngizulu ya mbote na lukutukunu ya suka yayi beno kuiza na kiyengi ya mfumu batata na bamama ina mekubokona na mkembo yayi nzambi kuyamba beno yani kusakumuna beno ngizulu ya mbote pe na baina kena kulanda beto en ligne beno pe bisika ina beno ikele nzambi kusakumuna beno na yandi kusadila beno alo beto nyoso betike zonza bikatu za kutomo nzambi kato ukitezo yimbila nzibu na pesa mpangi mbote zonza na yandi kwiza na kiyendi ya mfumbe tike yimbila kembo kuzulwe kembo kasoto kusala mbote ya kese kembo kuzulwe kembo kasoto oya ya kemwe kembo kuzulwe kembo kasoto matono mingi betike kuwa kibuku ya mambo ya nzambi ya ngonda yayi mambo ya nzambi ya ngonda yayi yakele na Amosi kikapu ya 5 kibuku ya 13 unkatu dila mazuma nkunga meaku kadingi na waningu ansabiza ku za Singapore Amos 5:23 éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas les sons de tes luttes. Mokanda ya Amosa, mokapo ya mitano eteni ya tukumi bale na misato. Longola ngai makelele na njembo na yo. Po ete na koyokemela mongongo na njenje na yote. Amen. amen abetike lomba na mama kana kusambila kuloma na nzambi yani kubika bantima ya beto tete betu kuwa mambo ya nzambi beto ke kusambila kembo swazi tuswa yange yave nzambi ya inintangu ina mekulunga Yesu Kristo ina beti maseku wandinga yange wangula mionso ina kena kukonfese kumu yange ve bika presence yange kuyala na kasi na beto ufwa babimpeve nyonso yave nzambi tala kisielo ina ngeme kusola na kilokola ya ina kudikila dibundu yange inu wakele ya yane mambu kele yange Yesu Kristo vuika yani lulendo ya mpeve yange ya nongo
kaka ninange betike na kulomba na muchi ya kakave betike na kimino na kivuvu Yesu Kristo ngeke kuzoza na katina beto mpe betike kuwa nge kupesa beto pempeve ya kubumba kukeba na kuzaba kusalila ya na nkumbi ya medada na ya mwana na ya mpeve ya longo ngeke mifumu mpe mvulusi ya beto betime kulomba. Amen. Amen. Betike telama na betike yimbila nzimbo ya beto nyonso tete beto kuwa mambo ya nzambi. Ezolele na dama longi maku uzali na daimina ukelesebeli ikela matu nadona kitamo ena mwele akumaku kose kutame kumana dewa nakakame ena kumaku ya beto na betike kuzwa biblia ya beto sambeto kulongoka mambo ya nzambi yina guide biblique me kupesa beto na suka ya kilumbu ya bubu le 19 août ni mambo ina mekusonama na nkanda ya zole ya lusantu kikapu ya 5 kibuku ya 11 na betike kusuka na kibuku ya 10. Nous allons méditer ce matin un texte tiré du livre de Chroniques, donc 2 Chroniques, le deuxième livre de Chroniques, le chapitre 5, du verset 11 à 14. Ah, c'est selon le texte que les concepteurs du guide biblique nous ont proposé. 2 Chroniques, le chapitre 5, du verset 11 à 14. Ki Biblia ya Kifaransa kina munu na muketanga yao na Kifaransa. Lisons au nom de Jésus. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des classes. Et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, revêtus des bisus, se tenaient à l'orient de l'autel avec des cymbales, des luttes et des harpes, et avaient auprès d'eux 120 sacrificateurs sonnant les trompettes. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Amen. Amen. Le texte que nous avons lu a pour titre, proposé par les concepteurs du guide biblique, revenir à une manière de chanter qui plaît à Dieu
et qui déclenche sa puissance. Kozongela lolenge ya koyemba oyo esepelisaka Nzambe pe ememaka nguya. Kuvutuka na mutinu ya kuyimbila yina ke zolakanaka na Nzambi pe ke monikisaka lulendo ya yande. Kuvutuka mutu nike vutukaka nike diaka vena kisika yina me vanda ya me se déplacer ou à gauche ou à droite ou en avant, mais ici on nous demande de revenir. Kuvutuka na kisika wapi kisika betike vutuka Nzambi kena ni siku na ba principe ya yandi ina betike sabelaka Nzambi yanke na ba loi yandi pesaka beto ni kukibie kalongo si beto me katuka na bulongo ya tata Nzambi alobetike diaka ve kintua de na Nzambi me Nzambi zola comme betike ba chrétien Nzambi zola ti beto diata kintua de na yandi ina betike sumukaka beto me basika beto me se déplacer me Nzambi zola kumona beto na kisika yina ni zola kutalila beto na kudiata na kati ya bulongo. Bangimbo dolo kele mambo ya Nzambi. Nzambi kena kureklame yao kibeno fana kusanisi na munu ntangu nyonso yake pesaka yani kilengi no na nzila bangimbo dolo ba mambo kele mingi beto na kutambula consolation ngolo nchamusu ba mambo mingi ndwengoso ni kuna ba kategoria banzimbu ke mingi na kati na beto yakena banzimbu ya kufutula matondo banzimbu yele na siamisa beto banzimbu yele na pesa beto mayele lina pesa beto kibakala mais nyonso Nzambi kina kureklame ya mboko na kati ya teme ya mizonza yake déclencher ke yake pesaka yake nataka lusaku munu yake nataka lulendo yake déclencher ke yake pousser ke Nzambi na kureagir na bisika ina beto lena kubwaba na peut-être ba mambo ya pasi kuvutuka na kuvutuka na mutinda kuyimbilila Nzambi samu ya kunata ya kupuse Nzambi na kuproduire lulendo ya yandi mambo ina betu metanga na suka yai betu kena contexte ya dédicace ya temple yina Salomo mekutunga Salomo mezo alitumia kutunga inzo ya Nzambi mena inzo ya Nzambi melunga na kutula présence ya Dieu. Donc présence ya tata Nzambi. Donc na tango ba il faut l'âge de l'alliance ina bandaka kes kisika batulaka matadi nyonso zone ya misiku cela ya bana kulakisa kifwa ya présence ya tata Nzambi na kata yinzo ya Nzambi. Mboko yao bafana kutula yao na kisika ina mebokela le lieu très saint. Nikuna bamesola banganga Nzambi les Lévites yina kundaka kutula yao na kisika ya longo le lieu très saint yina banaka ya kukanukuno na babantu nyonso kaka le principal sacrificateur vanaka na louve na kukota na kisika yina parce que ya banda ya longo mboko kukota kuna yafana kukibieka longo mboko ya vana na ba condition mvula mosi une fois kaka yafana kukota kuna mais ya imekuba une exception samu kila ya uawanu kile kesi inafana kunata babantu mingi bafana kuna tula yao na kati ya sukulu ina to na kati ya chambre ina le lieu très saint ina kile ya longo alors jamu ni yai na kukota kuna ifonge fana kuvana mutu ya longo n'importe qui zolaka kukota kuna ve même le principal sacrificateur na kukota kuna fana wana mutu ya longo si yani kile ve ya kubie kwa longo alors Nzambi nana kufoya na kati kuna mais bawu yai metambula levo na kukota parce que bakele babantu yina kukibie kaka longo na kukota na kifulu yina ya longo yazo la nakisa iki na beto mpe yina betike kuendaka na yinzo ya Nzambi okintona ni na ntangu ya beto yamekuma kama mutinu ki yakangeke katuka na yinzo sans pouvoir se préparer ale ngene ko na kota na yinzo ya Nzambi ni na beto na kutala beto na basikaka kapamba mutinu ina parce que Nzambi kele na ntarisi na beto ve me bawu ya ine kukibie kalongo na kukota na sukulu to na chambre ina mane bokela le lieu très saint ina fana ya kubie kwa longo et c'est là où était Dieu ce n'est pas n'importe qui pouvait rentrer là-bas
me bawe ya metambula levo ba mekota boko ba mebasika sans incident majeur yakena kulakisa ti bavanda ka babanja kukubama beto pene muchini na beto fana kuvanda d'abord babanja kukubama ina beto ke kuendaka kuna kukota na inzo nzambi ina beto ke kuendaka na kuimbilina tata nzambi beto fana kuvanda ka babantu ya kukubama ni kuna banzimu ina beto na kuimbila yamekuma kaka muchindu banzimu ya baprofane même ya baprofane mais l'outil la même trop kilengi yiya ya beto nzambi meme kena kumanga yao ina betike wa mambo ya nzambi ya ngonda yayi nzambi kena kumanga timuzo la kuwa mwezi bangibu dili ya benove meme sikulu ya beno muzo la kuwa yao ve c'est que beto betikele na kati ya vuanzi na kati ya luzingu ya kusumuka voilà pourquoi tata nzambi kena kumanga meme yao oh c'est bien planifié Dieu sait bien faire les choses yani mepesa beto yao vukebeto bakula Tingimbudulu kele mambo ya nzambi ya longo inabeti kwenda na inzo nzambi kele kisika ya longo na kwenda bwaba na tata ya longo beti na kwenda mpapa la marking ve baya imetambula lemvo na kukota na lieu très saint mais ils étaient préparés parce que la Bible le verset 11 nous le dit au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés. Bavanda ya kubie kwa longo sinon nzambi zola kufa memba kuna parce que c'était pas autorisé n'importe qui na kukota kuna. Nzambi na tangu ina il était sévère, il était violent kufa muntu kanange kele vya kukubama. Mibawu ya mekota ki bibila mezonda na bete veti mosi bikana kuna bawu nyonso muchini bakotilaka ni muchini mpe babaskilaka kilenge parce que bavanda ya kubie kwa longo. C'est l'exemple un modèle que nous devrons prendre. Ina betike kwendaka na yinzo ya nzambi sinon yake vanda kama mutini ba fo bete kwenda chauffer kaka baban ou basika même to sambula beto nzambi ke oya ouve parce que on n'est pas dans la préparation, on n'est pas dans la sanctification. Jambo ya zone vers le verset 13 et 14 ina ba me yimbila tata nzambi me fuluza inzo nyonso na nuye na matuti ya kuzala kisati nzambi ndimaka ngimbudulu ya bawo mboko la nuye représente la présence de Dieu na kati na bao. Beto ina beteke na wimbila kusambila Dieu n'est pas vrai que nous parce qu'on est loin de Dieu. Bantima ya masumu, bantima ya menga, nganzi na bantima, on va quand même prier, on va quand même louer l'Éternel. Na sanité ya beto, na sanité muchili beto ikele. Voilà pourquoi bandi beteke na wimbila même nshikumusu ya baba na kushikumusu pasi parce que ba ina kena wimbila nzimbu baki babantu ya kuyuma. Mais qui Bible a un mode ou modèle à suivre pour que il a betike yimbila nzambi kulumuka na kati na beto kana nzambi kulumuka na kati na beto yakivana lusaku munu mboko mayina nyonzo betike no matata nzambi ke kuwa na ke vutula beto bamvutu beto sobeno ndiatulu beto sobeno mutini ya kuyimbila tata nzambi beto sobeno mutini ya kukwenda na yinzo ya nzambi. Les gens doivent se préparer en conséquence depuis na yinzo tu cherches la face de Dieu depuis na yinzo. Yinangeke na kukoma na yinza, tu es concentré dans la prière. Yingeke nzambi kena ntalisi nange. Yina betike kubasika betike basika na kati ya kiesi. Sinon, on va continuer et on va papillonner les églises kukota awa kubasika kwa kumuke na kutala avec clair. Est-ce que clair kele na ba yinzo nzambi? C'est na kati ya ntima yange. Ale beto na choko sasa kwa kumanga na kutana avec clair nikatoka na l'huile nimekwenda na catholique nimekwenda na zefire nimekwenda ndandu peke na kumunika ve menzambi keka na ntarisi nange na kati ya ntima yange sosa kutala yani yake kumunika na ntarisi nange cherchez l'Éternel tant qu'il se trouve beno sosa yani ina nikenda kutete na ntarisi na beno zambi salisa beto na kusoba nkadulu na kusoba mode. Cela a été béni parce que nous avons na kati ya yinzo ya bao. Bible na kuzonza memba ina baraka au service ba manadi akavena lulendo ya kusana service ba parce que le temple était rempli de la gloire de Dieu. Est-ce que beto mpe ngano yake na kilumbu beti na kuma na kitezo mujina mais beti ke kuma si beti me fungula wantima ya beto si beti me pour se sacrifier beti me pour se consacrer totalement à Dieu nzambi ki vanda ventama na beto yani ki vanda pene na beto nzambi salisa beto na kusoba mutinu ya kuyimbidira tata nzambi banzimu kele mambo ya nzambi ya longo na beto bebe tamfana vwanda babantu ya longo inzo nzambi kele ya longo ina betike kwa na inzo nzambi fana kukibieka ka longo depuis na inzo
samu beto tambula ina betu ke kuilaka na inzo ya nzambi. Nzambi isa kumuna mambo ya amen. Amen. Za Yesu luimbila. Kusambila tata nzambi getalaka mbote ti beto vanda bisadi yange ni beto bantu mekulunga na kusala kisalu yange tata nzambi mingekele nzambi ngekena ba principe yange ngemezonda na beto beno vanda babantu ya longo mutini munu nzambi tata ya beni mebokila beno kele ya longo kulungisa bulongo ya kele pasi tata nzambi mesadisa beto samu ngibudulu ina betuke pesa nange kisalu ina betuke sala yange tata nzambi ya pesa nkembo na masika kana beto sala yao na kati ya bulongo nzambi bangibudulu kele mambo ya longo betuke tanga na kibibila bapetelo bapaulu babana Israel babwisaka bibaka ya Jericho kaka na ngibudulu ya kizola na kisa tingi budulu kele kilwazu kana beto sadina yao na ludedo monyonso beto ke buisa di baka ina metela mana ntarisi na beto Menzambi sadisa beto na kukosa beto ngura diambo samu beto kukipieka longo pezi angefa na kubrize beto samu beto vanda babantu ya kulunga babantu ina na tela mana ntarisi na nge babantu ina bamamu mekondo avena ntarisi na beto tata nzambi na beto kena kulema na beto kena kusosa ba solution de gauche à droite. Pourtant, la solution est là devant nous. C'est d'être dans la sanctification afin qu'il y ait que l'homme manange ngevangi la beto ya o levoki la beto tata nzambi samuna kondo ya nzayolo levoki la beto tata nzambi samuna kondo ya kubakula kana ina beto melonga mambo ya nzambi ya tata nzambi betike diata muchinu ngegine kuzudila ya sadisa beto futula beto na mutini ya kudiata ya kujimbilila nge tata nzambi samunge kufilisa luledo yange na kati na beto ina kebuisa bibaka ina kena kumonika na kati na beto tata nzambi lemvo yange beto kena kunyekoda na ngepe tata nzambi bimbevo bwi betu mewa na ngibudulu chibetike buisa bibaka yazola la kisati ngibudulu kele mambo ya lulendo inake buisa pe bimbevo inike na kati na beto na kilokola yai nya kisaba inike na kati ya bimbevo tata nzambi wila beto salisa bao betu kena kuloma na ngebe tata nzambi kaka na njila ya ngibudulu ngebwisa bibaka inakena kudestabilize kiyenge ya insi ya beto kiyenge na ba insi nyonso ina bamvita ikele tata nzambi lemvo yange wila beto na kunata kizunu na ba insi nyonso ina bikindu ikele tata nzambi boma na ntima ina beto kena kuwa baza information de gauche à droite watu mutinu insi yaike kuvangila miake yange tata nzambi yake mvilu ya muntu ve ina babatu bekuba ba patron na insi yange les gens sont en train de dominer croyant qu'ils sont ce sont eux qui ont créé le monde non père ça c'est de l'utopie
yakele vena muntu ne yidika toto yai yakele mvilu yange ninge mutike patron lela dingimisa makani ya babantu majindu ya buzengi ya babantu yina babeko ba patron na isi yai sont en train de déstabiliser la paix yina kele na kati ya bantima ya bantu tata nzambi levo yange zonza tiambu na njila ya kiyengi ya vana na bisika nyonso na makanda na isi ya beto na inza nyonso ya mvimba kiyengi kusikila sambo babantu sambila ngena kerika. Il y a certaines localités où les gens ne peuvent pas se retrouver parce qu'il y a des guerres, parce qu'il y a des tensions, Seigneur. L'envo yange, kana betu me yonza mave, na kusambila nge, wapi mchini betu ke kuvangila, wapi mchini betu ke vanda ki moko nange tatanzambi. Sadi sabetu na kutula ki yenge na inza nyonso ya mvimba. Betu mene yekona nange pedi salu tatanzambi na mabantu kena kusala, ya kubie kwa longo, ninge mtu bezonza. Toto ya mepesa beno, vous devrez cultiver, Seigneur, mais cultiver Toto, ce n'est pas tous, ce n'est pas tout le monde qui sont appelés pour être des agriculteurs. D'autres dans différents domaines, dans différents secteurs, Seigneur, nous sommes là en train d'exercer, mais que tu nous accompagnes, Seigneur, que tu nous assistes, Seigneur, afin de faire ton œuvre dans la sainteté et dans la sanctification, parce que nous sommes en train de voir des comportements aberrants dans nos services, Seigneur. Mbieko lome katuka na kati na beto. Consécration me katuka na kati na beto. Mtange nzambe kumantama na beto. Bebe tumelomba nange na kuconscientiser beto, sa me beto futuka na nzila ya tete yina beto tamulaka luwawonu na ngeta tanzambi na kujata na bulongo. Katula mayindo ya yimbi la corruption muyibi, mamamwe mutina kati na beto. Mais que tu nous corriges, Seigneur, que tu nous brises. Pour que beto vanda babantu na ngena beto beto jata kitwadi matondo tatanzambi na ntango ya level ngeme pesa beto na kumoka sana nange na nzila ya mambo yange si bieka kilumbu ya ilongo bieka pe mambo yange longo pebe sala na kati na beto na kuindusa beto na kituka kuvanda babantu yenge fana kusarela kani na kivu na inza pe kusala kani na kivu na beto kwa Kristo. Kemboso yange nzambi ya moyo, ngina kile nzambi ya longo na nkumbu ya Yesu mfumu ya beto etumeloma muchimina. Amen. Amen. Tukina kufutula matondo samuna ntingumunu, matondo samuna presence ya tata nzambi, ina mesala na kati na beto. Matondo pe samuna ntangu ya levo ina betume kuzua na lulendo ya tata nzambi na kuyonzama samuna kuwa mambo ya yandi. Matondo pe na baina melanda beto en ligne beno pe nzambi kusakumuna beno ni adi nata kizunu na kati ya bantima ya beno samu beto nyonso beto vanda mvilu ya tata nzambi na kukembesa nkumo yandi kuna na mazulu matondo ilumbu ya mbote na beto nyonso alo beto ketelama samu beto sukisa lukutukunu ya beto Wizato watu sakumuna umakese kusaikisa ukamozi wasanisina munanetulu walimbulwa kwele isuto na kami kwele isuta nini ya nito atusakumunu ngeye mfumweto Elizamieto ufweni mutambula nkembo yezitusu yelulendo kadingere wasemanga byonsono mudya luzolo lwaku yakala yeyasemwa. Amen. Nikabe mutambula lusakumunu ya mfumu bikanzambe mpunguka lusakumuna ikalukeba bikanzambe mpunguka lukenzo na zizikiande kalulemvo kila bikanzambe mpunguka lubangu muna zizikiande kaluvana yenge mkumbwa se ye mwana ye mpeve alongo beno kwenda na kiyenge malongo ya tatanzambi. Amen. Amen.